Noriu parodyti mažytės pamokėlės. Neversi. Kristina will show you a short lesson. Kaip reikia išmokinti šuniuką rodyti dantukus. How to teach a puppy to show his teeth. Mes paimam skaniuką, šiuo atveju šunų sūrį. Kristina is using cheese as a treat. Ir pradedam. Kai šuniukai moka jau rodyti, jam lengva pažiūrėti dantukus, jis juos rodo ir duoda skaniuką. Bet kai šuniukai nemoka, when the dog knows how to show the teeth, it is easy to check his teeth. You check the teeth and give him a treat. And we can see that small puppy does not know how to show the teeth. So mes paimam už snukučio ir duodam skaniuką. We take his mouth in our hand and give him a treat. Po to paimam vėl už snukučio ir pakeliam viršutinę lūpytę. Later we take his nose and we lift his upper lip up and give him a treat after this action. Ir taip galima daryti kelis kartus, kol jis nepripras. And we do that several times until he gets used to it. Galima duoti kitiems žmonėms, kai jau išmoks, kad irgi pažiūrėtų dantukus. When we give the basic training to puppy, we can also ask other people, strangers, to check his teeth. Viskas, jie jau moka rodyti dantukus. That's it. Now they know how to show their teeth.